Carta do complexo. Crianças, vamos no cinema. Ектон. Епа! Епа! Vamos no cinema. Opa! A gente vamos no cinema. Vamos na boca. Annem. O filme. На пазар ще ли да отиват? Eu quero galinha pintadinha. Não tem galinha pintadinha. Eu quero galinha pintadinha. Eu quero galinha pintadinha. Eu quero pintadinha zero. Ok, você é muita pipoca, você tá para casa. Para de cuspir! Конкретиката на това как точно се случва престъпното влияние в съдебната система трябваше да бъде изяснена. Още в годините назад, когато за първи път бяха оповестени публично доказателствата. Те бяха оповестени от неправителствената организация, в която аз бях част доскоро. Тогава институционална реакция на това Para de cuspir! Arma doido! Eu quero galinha pintadinha zero. Segui, vai para casa. De galinha pintadinha no cinema. Tchau, cinema. Você vai para casa. Vamos! Vamos! Vamos no cinema! Você para casa no cinema no tio tem galinha pintadinha zero. Sem PC, sem computador, sem tablet, sem celular 4. Agora!